motari avuyemo bikagorana cyane ariko sinzi attention iyi ni BDF BDF ubona ukisegura cyane oya ntacyo bitwaye oya ntacyo bitwaye kuko n'ubundi abari barimo BDF na RBC kwari amajyambere mu cyaro no na RBC baranse ni BDF ahubwo nkibaza motari ko yambara gutya yahinduye imyenda oya hari ukuntu bavanga wenda baba bivanze kubera ko bateza imbere wenda y'imikino BDF na RBC okay aha katurebe ko no tubiye neza cyane bambwiye ko ngo ikipe yambaye imyenda imeze nk'iya polisi ni BDF cyangwa twavanga ngo BDF amajyambere mu cyaro attention RBC so umunyezamu wa BDF ubwo mpize mpinda icyerekezo mu mabare gatoya nshimire abayobozi bari hano hafi yanjye barambwiye bati umunyamakuru uri hano wibeshye iyi ni BDF ni cya kigo gitanga inkunga cyane abantu badafite inkunga basigajwe inyuma n'ubukene n'ibiki byose BDF irabaguriza ikabera umwishingizi BDF ni cyiza attention nimero okay twagiye umupira ufitwe n'ikipe ya RBC ashagwa heza cyane acenze umuntu ubane rw'ibumoso rw'ikipe ya RBC attention muri RBC cyafite umupira ashagwa heza cyane ashaka nimero 9 hano arafashe mu ruhande rw'iburyo ninde ahereza astanza ashaka nimero 16 ariko biranze umunyezamu wa BDF arafata kwa nimero 3 defense attention shot muremure cyane ariko ujya amaboko cyatse bya ku kirenge cy'umukinnyi wa RBC muri defense RBC acenga wa mbere ahereza nimero 22 ariko biracyagwa 16 ashaka muri defense nimero 2 hariya ibumoso 16 cyane baragenda ashaka nimero attention imyenda myinshi ndabizi cyane ariko ikipe bari bafite yari hano mbere yaho bari attention biranze ariko ndabona acyace nk'umuntu ariko biranze attention nimero 8 acyaca ni gisore ariko ni gisore kiragoye ariko baramwakumpura nimero 5 attention ati waraririye wowe nimero 3 RBC ubona yuko hari icyo bakora cyane BDF nababwira ngo ikipe yabo ifite abasore barebare cyane kandi bafite imbaraga abantu bazi hariya manuka peyage uyu manuka peyage hari ikigo cyabo cya BDF kera tucyumva Radio Rwanda icyitwa attention so biranga kona y'ikipe ya RBC abatipe ba RBC bafite amashoti maremare ariko BDF nayo ntago yoroshye umunyezamu wayo afite imbaraga cyane afite buhanga attention kona attention so go ariko nikosa nuko tegumera umunyezamu w'ikipe ya BDF attention cenga umuntu ariko biranga attention byenjuwe nimero 3 wa BDF arakomeye cyane afite ubuhanga ariko umupira umunyezamu yasohotse aheza nimero mugenzi we hano rw'ibumoso asagweza cyane hagati 22 shot ashaka nimero 17 nimero 4 arafashe kontra shot wapi hanze bigaragara ko aba bakinnyi baba y'amakipe bombi biragaragara yuko nabahanga rimwe rimwe ugiye kureba ugasanga abakinnyi bakina amakipe yaba RBC cyangwa se BDF
harimo abakozi ba leta, abo mu biro, abashinzwe kwita ku buzima bwa muntu. Usanga rero abenshi bize mu masegonderi kandi nako binagenda, nako binameze mu kaminuza. Buri wese abaza umupira cyane kuko burya imikino niba ubona umusifuzi hagati wo ku ruhande iburyo n'ibumoso ugashyiraho na quatrième arbitre, bigaragara yuko abakinnyi bafite uburyo bwateguwe neza cyane. Ni kuwa gatanu ibigo bya leta byinshi nyuma saa sita biba bafite imikino ya siporo kandi bishoboka cyane. Attention, ariko nyuma 14 biranga, umupira urarenga, ni uwo kurengurwa n'ikipe ya RBC. Nimero 10 ashashanira neza cyane ariko biranga, arabusubiranye 17 acenga umuntu kwa nimero 10 ko yagera ko muri defense ya RBC cyakohereza cyane ariko biranga ugaruka mu rubuga rwabo. Attention, umunyezamu arafata, umunyezamu w'ikipe ya RBC afata neza cyane. Ubwo rero navuga yuko ibi byose bigaragaza yuko uyu mukino waba basore ukomeye cyane. Ni ibigo bifite agatubutse, yaba RBC ni ikigo cya leta, yaba BDF ni ikigo cya leta. Gusa tandukana ikintu kimwe, RBC ni ikigo cy'ubuzima ariko ikipe ya BDF ni ikigo cy'amafaranga gizamura abaturage batandukanye by'umwihariko bo mu cyaro. Kera bavuga ngo BDF amajyambere mu cyaro, niba bikiri kwa kundi sinzi n'abarabishyize mu mujyi cyangwa kwa kundi. Wa RBC ahereza nimero 22 na rutonda nifite ariko niyo mpamvu ngama nimero ya attention, umunyezamu arasohoka, umupira weza nimero, attention biranze, attention, ariko nyuma 14 w'ikipe ya BDF arawurenza, ni ukurengwa ikipe ya RBC. Navuga yuko mu ruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya RBC. Ubwo rero bigaragara yuko hano urebye ukuntu bahubatse, abafana uburyo bakwicara ku maesikariye hari yagenewe abafana hano hepfo kuri kaburimbo. Gusa tunenga kimwe hano kubera yuko bashyizeho gahunda yuko amakipe akomeye icyiciro cya kabiri, ibigo bitandukanye bya leta byakina ariko abafana kaza bakaba ari benshi, yaba polisi y'igihugu nayo igize ikabafasha ikabasha kurinda umutekano. Nubwo uyu munsi nabonye polisi hagera, ariko wajya kureba ugasanga hari ikibazo kigaragaza yuko umupira iyo urenze ujya muri kaburimbo, umupira warenze. Nuko ngo ari ikipe ya RBC bengejwe n'ikipe ya BDF nimero 11. Ni Alpha TV Rwanda, ndi Alpha Nibigira, ngakomeza bane natwe nkuko bisanzwe. Munyemere tugaruke rero kuri iki kibuga cya tapi rouge cyangwa se wakwita yuko ari stade moderne ntoya yo hasi cyangwa se hepfo ya Kigali Play Stadium. Ubona ko hasigabera imikino igendanye n'ikiciro cya mbere ndetse n'imikino y'abakozi, rimwe na rimwe ubona yuko yahawe agaciro na leta, yaba gutanga abasifuzi b'inararibonye ndetse kandi na polisi y'igihugu. Ubu tuvugana turacyari mu mukino w'ikipe ya BDF ndetse n'ikipe ya RBC. Habayeho kurarira kwa ekipe ya BDF. Ubwo rero nkizera yuko abo tugarukanye muri uyu mukino, yamunganira n'umuyobozi wo muri BDF ambwira ati iyi mikino yakabaye iba ngombwa cyane yuko attention, wapi kurarira kwagaragaye ku ikipe ya RBC. Ubona yuko bari bafite amahirwe cyane yuko gutsinda, ariko abasifuzi babamenye bo ku mpande. Rero navugaga ni umuyobozi yambwiraga ati muri BDF ati mu by'ukuri imikino turayikora cyane kugira ngo abakozi bacu babashe kugira kwidagadura kandi benjoyinge. Ambwira yuko harimo abahoze mu cyiciro cya mbere bakina baritayaringa bakaza muri iyi mikino y'abakozi ba leta, nyamara ariko byavugaga byari byo kuko n'ubundi hari abonzi benshi bahoze muri Rayon Sport, hari abonzi bahoze muri Kiyovu na APR,
bari muri aya makipe yaba Rwandeya, Beka cyangwa se muri iyi RBC. Uyuvuze RBC muri imikino, attention shot ari ku munyezamu wa RBC awufata cyane. Navuga yuko rero iyi mikino irimo abahanga. Iyo urebye tactique, wareba touche, wareba uburyo ki umukinnyi yimarika mu mwanya runaka, wareba imyambaro y'abasifuzi, wareba ko abasifuzi bambaye, wareba linesmen, wareba ba quatrième arbitre, ubona yuko bifite uburyo biteguyemo. Wajya kureba abatoza ku mpande zombi, wareba uburyo ki basimbuza abakinnyi babo, bavuga ati aba bakinnyi n'aba bayobozi babo bafite gahunda. Ndabona mu minota uko ugenda iza hagenda haza abantu bagera muri 40 bageze hano, ariko ku ruhande rwo haruguru hepfo wareba ugasanga ariho nk'abandi bantu batari munsi ya 20, ngo ni nka 60, ariko urebye hano hantu hafite ubuhanga cyangwa se imbaraga zo kwa hakwakira abantu batari munsi y'ibihumbi 400 gutya. Attention shot kona, ni ikipe ya RBC yari igiye gushota mu izamu ry'ikipe ya BDF, ariko umupira umunyezamu arawubogisa kuri deuxième poto, uhita werekeza hanze. Shoti ku mutwe, ariko nimero 12 wa BDF atera imbere yaheza mugenzi we, bagiye attention umucucumuko, ariko munyezamu yasohotse arawurenza. Munyezamu wa RBC arawurenza kurenga urwanda rwa BDF. Navuga yuko nimero 22 azamutse ibumoso bw'ikipe ya RBC, ariko baherekanya muri defense yabo, ashaka kohereza cyane kwa nimero 13, ashaka ngo amuheza ko wapi. Attention bagiye RBC ninde bahereza, acenga umuntu agaruka imyaka wo bara mwaka 8 bugaruka kurengura gw'ikipe ya BDF. Navuga nti aya makipe yo muko ameze n'amakipe akomeye cyane. Wareba kuri BDF kigo cya leta, RBC kigo cya leta, biza ko kwa gatanu buri munsi wa gatanu ni imikino y'abakozi ba leta, imikino ya leta cyane yuko attention tariko wapi hanze yarageje gutera ishot ngatungura umunyezamu, ariko ntago bikunze kuko ubona yuko buri kipe yose iragerageza ngagaragaza yuko te gahunda yuko yabasha kuba yatsinda iyindi. Namo mvuga nabonye hasi cyo ashaka cenga cyane acenga, ariko go ati reka nibibaho. Wari waraririye kandi mu bigaragara isa nkaho yabaye koroneri. Umupira ushoza kuri petit frère, nagira ngo igitego cyagema ariko ni petit frère. Umupira yo gutegwa na RBC, ari yakurande rw'iburyo kwa RBC. Shot, attention shot, aburubunu atarongera nimero 5 kwa nimero atanze biranga, nimero 10 biranga, urenzwe n'ikipe ya BDF. Amakipe bombi bose ko bakabaye n'abasore, nugire ngo n'abantu boreje cyane. Nimero 10 ashaka kubahereza cyane, ariya agiye kurengura urandi rw'ibumoso bwabo, baramusubiza, ashaka kwanirahereza cyane. Nimero 24 arimo arareba heza ko munyezamu wa ekipe ya RBC, tangura urandi rw'iburyo bwe kwa nimero 2, aheza 22 ni areza nde za nimero 10 aramusubiza, agaruka nimero 5 wa RBC,
bacafite umupira aracenga umuntu byenjuwe aramukoropa cyane ashota cyane umupira muremure cyane ashaka nimero hariya hepfo kwa nimero 7 ko biranga nimero 2 muri defense agakomera 22 acenga gutya kwa nimero 10 RBC gahana neza attention nimero 5 kwa RBC nindiwe yane kwa nimero 14 mu umunyezamu wa BDF arafata ariko ahereza nimero 11 uramurengana nimero 17 mabarire uramurengana hano kuri iki kibuga abamotari iyo uvuze Nyamirambo ni abamotari abenshi nabareyo nabaperi baba baje kwera amaso bitewe nuko bahamayirwa cyane ni koroneri igiye gutegwa na RBC koroneri igiye gutegwa umupira uragiye kubita ku modoka hariya imodoka igaragara nkaho ari Land Cruiser umupira wagaruka ubwo hano mu Rwanda nabwiraga yuko icyo kiba hano kuri stade ni uburyo ki hubatse hari uburyo bubatsemo inyuma y'amazamu bakabakamo ibintu bya fencing bituma umupira utabasha kugera kure cyane muri kaburimbo ku ruhande rujya kwa Kadafi no ku ruhande rwerekeza Kimisagara cyangwa se Nyabugogo wajya kure ugasanga bagize ibintu bya fencing ariko hari igihe umuntu ashota hejuru umupira ugasa nkaho uguye mu muhanda cyangwa se ku modoka aparitse inyuma y'iyo fencing wajya kureba noneho ukareba ese kuki hano hasi aho turi kogereza umupira ahangaha werekeza Nyabugogo cyangwa se hakurya hariya mu bafana bwa attention mu buryo bwiza cyane baherekanye umupira neza cyane bamwikiye mu ikipe ya RBC bagenda bagaherekanya gatoya ndimo ndavuga ibijyanye na fencing bareba buri mwuko ahagaze ariko umuvandimwe wa RBC hariya nimero 4 arabareba uko bahagaze arangira avuga ati njyewe uko byakabaye aragenda aboneza mwizamu ry'umunyezamu ikipe ya BDF mu rushunda muri 90 hejuru umupira widunda neza cyane mu murongo winjira mu shundura igitego kimwe cya ekipe ya RBC BDF kimwe navuga yuko ni nyuma yuko habaye ikintu kigendanye nuko RBC sizimye imbere izamu rya BDF navuga ni ibi bintu ni ibiki aba bantu n'abahanga BDF kimwe na RBC kimwe RBC kimwe BDF ubusa ubwo rero kimwe ku busa RBC BDF ubusa attention twagiye rero umukino nuko byagenze katurebe ariko abantu bati ibintu byakomeye cyane ko RBC regaragaza yuko bafite ubuhanga bukomeye cyane 7 agaruka hariya kwa 22 mbere ebyiri kwa RBC cyagahanahana kandi rw'iburyo bwabo kwa nimero 5 27 kwa nimero 5 5 usubirana ashaka ninde attention nimero 10 wa RBC agana ibimoso umupira arenga urenzwa n'ikipe ya BDF BDF urenza cyane ya ubwo rero bigaragara yuko ubwo rero ahanga attention ni kosa ni ibiki bati ni kosa rigiye guhanwa ni ekipe ya RBC ifite amahirwe menshi yo gutsinda umukino wabo nyuma ko bamutegeye imbere y'izamu mu ruhande rw'ibumoso navuga yuko
nimero enye kufra ni penalty ya ekipe ya BDF nana ya RBC mabari ya RBC nimero 4 ndabona yihagazeho penalty ya RBC Rwanda Biomedical Center umunyezamu arahagaze ari guhabwa amabwiriza n'umusifuzi bati wowe hagarara neza cyane urenga umurongo. Penalty ya RBC nimero 4 bamwizeye nk'umuhanga bati arawuteretse neza cyane asa nkaho arimo arawutunganya ngo abashe gushyiramo igitego neza. Asuye inyuma gatoya nimero 4 wa RBC areba no muzamu neza cyane. Attention agenenya cyane attention ariko biranga RBC rekada wajya kure ugasanga n'ubundi ibi byabaye ntago bikwiye. Navuga yuko abayobozi ba BDF bari hano, hari umuvandimwe twa turi kumwe hano wambwira ati ni umuyobozi muri BDF ambwira ati imikino hari umuyobozi uyiyobora yahoze ari umunyamakuru kuri Orenfort teritwa RBA amwita Mamoteri Tigos ati iyi mikino ashyize imbaraga cyane. Ubwo rero ati akabaye n'uyu munsi birongera imbaraga cyane nyamara ariko wajya kure ugasanga biracyafite izindi mbaraga zituma abantu batezaho cyane kuko n'ubundi iyi mikino abazi Rwandeya RBC bakamenya nka Beka ariko nk'iyi BDF uretse kumenya ngo kera baba ngo BDF amajyambere mu cyaro ko yajyaga iteza imbere cyane abantu bayikoreshaga cyane bari mu cyaro bagahabwa inguzanyo bitewe n'uburyo cyita bagaga abishingizi bahambaye cyane. Attention tariko wapi biranze ni shot yatewe n'umukinnyi wa BDF ariko uwo muri RBC arabasha gudefanda mupira ujya mu ruhande rw'umunyezamu RBC batera imbere. Ubwo navuga yuko ni ibintu bitandukanye. Attention ariko wapi ana abafana banjye nkunda cyane ajya bati ni kwera iki BDF iri gutsindwa cyane kandi duhari. Ubundi abantu benshi bakunda imikino y'abakozi cyane kuko abakozi bagira ikintu cyiza cyane cyo kuba attention arabacenga hari nimero 11 wa BDF w'ibumoso ni umuwinga ukomeye cyane ariko abafite imbaraga afite n'uburyo nagasore k'imbiri ariko ubona ko ni imbiri zimbabarira ariko gakomeye cyane kari guca ku ruhande rumwe ukabona gafite imbaraga cyane ariko kwiruka cyane bavuga yuko rero byose bitandukanye cyane. Umupira uri mu maboko cyane ya BDF. Attention ariko utwa nimero enye y'ikipe ya PDF batira umupira uterekwa imbere y'umunyezamu wa ekipe ya PDF amajyambere mu cyaro. Ndi Alpha nibigira mbabwire yuko rero ibyo byose turano kuri tapis rouge ubona yuko abantu benshi baje gufana ariko ubona yuko imikino yano cyane ifite gahunda. Ndibuka yuko mu minsi yashize twari dufite gahunda yuko kwamamaza imikino ya leta yaberaga mu bice bya Nyabugogo mu makipe atandukanye ava hariya za Maison de Jeunes Kimisagara akaza bavaga ku Gisozi n'abandi bavaga mu Gatsata
bagakina hariya mu Gatsata nano sore hariya ku giti cy'inyoni byabaga ari ibintu bisa nkaho byari biryoye abantu benshi bamwe mengera inshuti babaga ari bamwe mu batoza nabonye Nuru hano ufana utoza ikipe y'abagore nabonye cyane nabonye Diane woze ikipe ya Rayon Sport attention ariko wapi ntago byakunze navuga yuko ibi bintu by'imipira harimo ishyaka rikomeye cyane kandi ryakabaye rigiriye akamaro buri muntu wese ubona ko umutekano ni wose wareba ugasanga abasifuzi bafite imbaraga nyinshi zo kuba bamanaginga byinshi ngo rero nkavuga nese koko ibi ngibi niba bikozwe uyu munsi bizagenda bite ubona yuko yaba RBC yaba BDF ni ikigo gikomeye cyane gitanga inguzanyo cyane ariko ariko ugereranyije RBC na BDF RBC ni ikigo gikomeye cyane kuri BDF ugereranyije mu buryo bwa football kuko kuba BDF itsinze umukino mu minota ibanza cyane attention umunyezamu utera cyane ikirenge attention ati nikosa umunyezamu yagize ikibazo mureke tumwiteho cyane ni umusifuzi ariko hamagara umuganga wa equipe ariko batiyoya reka muze tubwire umukinnyi wo muri BDF yuko ibi bintu biri gukorwa n'uyu mukinnyi bigaragara nkaho ari assimilation iyi assimilation yakabaye nkaho ari ikibazo kigoye cyane ntabwo yuko hano harimo tuzi abasifuzi bo muri shampiyona y'u Rwanda icyiciro cya mbere nka Cyucyuri n'abandi batandukanye bagaragaza uburyo bwabo bwo gusifura neza cyane ukabona amakosa barayitaho cyane ariko muri iyi mikino y'abakozi niko bimeze ubwo rero ndizera yuko hari igikombe cyateguwe n'aba bakozi ibindi bigo bimeze bite ibigo by'amabanki ibigo bya leta ibigo bishamikiye ku bigo bya leta niba RBC yigaragaza beka nuko hakaza Rwandeya hakaza RBC mwebwe ko mutaza kwigaragaza ikipe yambaye nk'ikipe ya polisi ya kera nahoze nyita ngo ni motari kuko motari babanje hano ariko ikipe ya BDF kugira ngo umenye ko ari BDF nabajije abayobozi bayo bati nuko yambaye imyenda imbere yanditseho izina rya BDF. Can you imagine kumenya ngo BDF ni abbreviation ni BD and F. Muganga avuye kuvura umunyezamu wa ekipe ya BDF karavuga cyane ariko bagumati habagamo kwigwandika cyaza kwibabaza cyane ubigaragara nuko byose bigaragara yuko ari gahunda igaragara cyane gusa ariko umupira mwiza cyane kwa nimero 24 rwa RBC kwa nimero 22 tanze muri nimero ye hirya gato kwa nimero 9 ariko wapi nimero 27 kwa nimero 5 aragiye kwa nimero 16 kwa nimero 24 kumunyezamu we nawasha guhereza cyane ahereza 24 mu defenseri nimero 5 nimero 10 asagweza cyane aheza ka nimero 16 nimero 22 nimero 5 wa RBC agahanahana nimero 9 kwa nimero 27 ariko umupira urarenga ni ikipe ya BDF yo kurengura na amakipe ubona ko afite ubuhanga cyane ariko byagaragara yuko ubundi buryo bundi yuko abahanga babimenyereye cyane ariko BDF ni ikipe twavuga ari ntoya kuri RBC kuko RBC bisanzwemo ibi ngibi nyeza marofata wa RBC yafashe
ubwo ni muri defense yabo bavuga ngo ni Alpha TVN Rwanda hamwe na MU Insurance. MU Insurance ni company y'ubwishingizi ku binyabiziga ari Nyabugogo mu nyubako yo kwa Yakobo opposite no kuri banki ya Kigali Beka. Bafite gahunda zabo zo kubafasha kuba mwabasha kuba mwashinganisha ibinyabiziga byanyu mu mpanuka ndetse n'inkongi zitandukanye. MU Insurance yitwa Phonex. Uyu munsi bari gukora neza cyane, kuri mwabasanga hariya Nyabugogo ku muhanda werekeza mu majyepfo imbere yahateganye na banki ya Kigali Beka. Niho bakorera rero mu nyubako kwa Yakobo. Basanga umukobwa mwiza cyane bamwita Josiane ndetse n'umubyeyi bita Wamoro Jacqueline, niho bahakorera cyane. Attention mbere 10 so ariko biranga ni umupira wo kwa ikipe ya RBC ko bikotse igitutu BDF. Ubona yuko ku ruhande rw'ibumoso ni ukurengura kwa RBC. Nimero 10 agiye kurengura, arahereza nde shaka nimero 5 nimero 22. ubona yuko bari uruhande rumwe, abasimbuwe bombi basimbuye icyarimwe. Nimero 5 na 22 barasimbuwe, ni 24 nawe arimo n'abana batandukanye. Ubona ko nimero 10 agiye kurengura, arayengura nde ashakira nimero hariya 16 aramuheza ko wapi ni mugufi ariko bavatereka reka nimero ashaka kwa nimero kangahe so kwa nimero 8 ndio cyane umupira wanga kuri BDF bashota imbere BDF ikizizamu ariko 24 wa BDF nane wa RBC aracyarekanya n'umugenzi we akamera ni 24 24 yarusubirana cyane kwa nimero 10 wa RBC 27 24 ako munyezamu kwa nimero ari 9 ari aga nimero 2 masoko nimero 9 no 9 aracenga umuntu nimero 9 ashacha umuntu. Attention kwa nimero 10 kwa nimero 27 ataka nimero 16 bamushyira hasi ati nikosa bati nikosa rikomeye cyane kwa nimero 16 bamushyira za RBC. Ikosa rya RBC bagiye guhanira hagati mu rugo rw'amahina imbere yaho gatoya. Navuga yuko ni umukino ukomeye. Ubwo rero nimero 27 awagazeho sore muremure cyane ateza nimero 8 nimero 8 kwa nimero 10 na 10 kwa nimero 24 24 kwa nimero 8 8 kwa nimero 3 kwa nimero 16 saka nimero hari ya 7 uruhande rw'iburyo aracacenga ariko umupira rwana muri BDF yaje afite ariko nimero 3 BDF arawurenza imero 3 wa BDF arabisa urengura cyane bihuse ariko umupira BDF yawufite arashaka heza cyane nimero 11 wabo ni kwa nimero 8 wa BDF kwa nimero 7 yabazonze musore wirabura cyane nimero 8 arashaka tariko ni wageze yo saka nimero 6 nibwo byagenze neza cyane ujya mu maboko y'imyezamu wa equipe ya RBC. Ubwo rero nuko byagenze, ubona yuko BDF irageza kubona ko imbaraga zayo ziri hasi ya RBC unako babimenyere cyane. RBC baraka abunza neza bagacuma neza 27 kwa nimero 11 kwa nimero 8 yagiye kwa nimero 8 nanone yaheza nimero 9 aramusubiza ashacha ndi nimero 16 kwa 27
ashaka nimero 11 ariko reka da attention pirugaruka muri RBC kwa nimero 10 kwa nimero 9 baro mwaka BDF shota BDF imbere bashachande nimero 11 arabacenga 11 ariko mushira hasi ati mukomeze tumukomeze nabyo kuburana cyane kwa nimero 27 wa RBC aragiye ashakwa iza ninde aiza nimero 19 kwa nimero ashaka nimero 9 ariko ati waraririye ati no guterekwa hariya imbere y'izamu rya BDF. Nababwira yuko iyi mikino ni imikino benshi bakunze abamotari babaze kwihera ijisho kubera yuko imikino ishimishije cyane wajya kuri ugasanga nyine ni imikino benshi benjoyinga bakabaje kubona ubwiza bwayo ariko wajya kuri ugasanga buri wese afite uburyo ki abimanaginga kandi abyishimira ariko wajya kureba sanga abantu b'inyamirambo kubera yuko imikino myinshi shampiyona itari herutse kubera igikombe cy'isi gushaka itike y'igikombe cy'isi ugasanga ati no mukino wo guterekwa no mupira wo gutereka imbere y'izamu rya BDF. Akaba rero ari umupira urengejwe ari umupira ukozwe n'ikosa na ekipe ya RBC uhanwe n'ikipe ya BDF bahurana mu maboko y'umunyezamu wa RBC. Ubwo rero mbabwira nti imikino irakunze kandi iraryoshye benshi bayizi ko imikino y'abakozi ba leta ndetse n'ibindi bitandukanye ifasha cyane ariko wajya kureba nka RBC BDF ni bimwe mu bigo bitandukanye cyane bitewe n'uburyo bamenyerewe uburyo bwa siporo nka attention nimero 10 aragucenga attention shot ariko wapi nimero 4 arawurenza nimero 4 wa RBC arawurenza atera igishoti kinini cyane hejuru y'izamu ry'umunyezamu wa BDF. Navuga yuko nibyo bintu byagaragaye yuko kombinezo ndetse kandi na maturite irenze ya RBC bafite kuri BDF. Urebye experience ya BDF ni ya RBC biratandukanye cyane. Arwambwe ati RBC ifite bamwe mu bagabo b'abakozi banyuze igice cya mbere cya shampiyona muri Rwanda muri shampiyona cy'iciciro cya mbere, abandi bati nabo muri BDF nabo muri RBC nuko. Ariko wajya kure umukino bakina urasonze cyane, ariko wajya kure ugasanga ko imikino y'abafana hano ni y'amakipe icyiciro cya kabiri. Wareba ayibigo ntago bayazi cyangwa se ntago bayizi, uretse ko nyine hano hatabura abantu baza kureba iyi mikino, ariko kandi hose biba ari ibintu biri aho ngaho. Nimero 17 ikipe ya BDF, nimero 17 wa BDF ari hasi asa nk'umuntu wagize ikibazo cyane, anahagurutse. Nimero 17 wa BDF, ubwo rero navuga yuko akaba ari hagati asa nk'usatira, yagize ikibazo kuko bari bamuteze gusa nikosa ryahanwe. Nimero 10 wa RBC afata umupira kwa 27 wa RBC, Shakweza ninde shaka nimero hariya 7 wa RBC arufashe, ashaka ndaheza nimero 7 agaragura inyuma gato ku munyezamu
umunyezamu we ashaka nimero 10 hariya agora kwa nimero 24 ikipe ya RBC kwa nimero 27 agenda aheza nimero 8 nimero mabare nimero 16 nimero 8 babarire asanga nimero 27 ashaka kuheza ninde kwa nimero hariya 7 hepfariya ashaka kuheza cyane acacenga umuntu nka Basane nko muri yo ariko biranga so tariko muzamu wa ekipe ya BDF arawurenza RBC irarengura vuba mu rwego rwa BDF basubiza imbere umunyezamu wa ekipe ya RBC arafata za nimero 24 kwa nimero 27 ushaka nimero 8 kwa nimero 7 kwa nimero 27 ashaka kuheza ninde awushyira kwa nimero 8 nimero 8 kwa nimero 21 kwa nimero 10 kwa nimero 7 kwa nimero 8 hari umukinnyi w'ikipe ya BDF uri hasi ubwo nuko mwitaho cyane navuga yuko rero ari bimwe mu bishoboka cyane ko bamwitaho nababwiraga nti rero nyuma ya MU Insurance ari Nyabugogo hari Fisi Shop ni iduka rero ari ya Nyabugogo mu nyubako izwi kwa Materine uzambuka ku muteremuko gatoya abo ngabo rero bafite iduka ricuruza ibyombo bafite amasorori amasafuriya amateremusi ndetse na bimwe mu bitunganya umutobe uzwi nka ji abazwi nka blender n'ibindi muri Fisi Shop rero mwabasanga ari ya Nyabugogo hafi y'ibagiro rya Aprovia rero mwahabasanga turi kumwe nabo muri uyu mukino kandi turi kumwe n'umukino turi kumwe n'abavandimwe bo kuva muri uyu mukino muri Lilies Shop ku Ruyenzi bafite nabo iduka ricuruza ibiribwa byabo bacuruza harimo ibyo baranguza ndetse batanga no kuri detail bizakorewe wabagana bikaba byiza cyane reka rero nkomeze mbabwire yuko uyu mukino umukinnyi wa ekipe ya BDF yahagurutse ndabona umupira mu rubuga rw'ikipe ya BDF ufitwe n'umukinnyi wa RBC nimero 8 ahohereza nimero 27 ni wende ndabona okay musore muremure cyane arashaka kubahereza cyane ariya navugaga ni hano hari amakipe menshi abakinnyi bayakinira bari hano cyane kujya kure ugasanga nyine attention muzamaheze 24 kwa 27 ayamanukanye araza nde attention wamugarukiye kwa nimero 8 ashaka kuheza cyane kwa nimero hariya 22 attention so go ariko go nimero 3 agira gutya RBC ifite ibitego iri gutsinda cyane ibitego bitatu ku busa bwa ekipe ya BDF ubona ko nimero 3 niwe waruri hafi neza y'umunyezamu arasohoka mu gusohoka kwe rero niko guhita apurasa umupira awushyira neza mu izamu navuga yuko ni bimwe mu byagaragaje yuko RBC ifite ubuhanga butandukanye attention umunyezamu w'ikipe ya RBC arafata ashaka kuheza cyane kwa nimero 8 ashaka nimero 10 kwa nimero 21 ashaka kwa nimero hariya ebyiri hariya agiye gutanga kwa nimero 7 aheza ku mukino wa BDF kwa nimero
12 ku biranga 21 makumyabiri ikipe ya RBC umwaka yamasho tariko reka biranze no kurengurwa na ekipe ya RBC barenguye nimero 7 wa mwaka nimero 11 wa BDF aheza umunyezamu ashakweza ninde aza kwa nimero ye 5 kwa nimero 15 kwa nimero 6 biranga umupira urenza no kurengurwa na ekipe ya RBC Rwanda Biomedical Center. Hano harimo abakinnyi bakina mu kipe atandukanye bari hano babanje hano cyangwa se nabarimo Matoda ninde? Matrika.